Horas buat kita semua amang inang. Nama saya Caroline Madeline Beruplanjetan. Saya dari HKBP Domencen Pulau Brayan. Orang satu, saya mau bernyanyi dari buku ND nomor 716 dari ayat 1 sampai 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di nama molus sandok ngoluwon gugdona marset gale buwan sinundang tunah holomi asa margugu muse bahet mau mabaur mai ale tuhaku patupa maaf baen ba supasu tudungan sude sai baritahon Yesus naburju tuk marizadu sai asa usia di Yesus tutu dengan babaymu di sini bahen mau mabaur mai ale tuhaku patupa maaf baen ba supasu tudungan sude ulana dengan tuhalak sude somon binana tuho ingat urupi luhut nagale gabe perhulung maho bahen mau perhitianmu pasu mabaur mai ale tuhaku patupa maaf baen ba supasu tudungan sude. Terima kasih.